جدل روجاوای کردستان جقامش لیا پایتخت روجاوای کردستان سلاو و ریز و بن تماشاوانین هجا 15 گلانه جشن زمان کردیه زمان کردی شیرین و دولمند کو داگرکرین کردستان هر تم خواستنه بی زمانی جهوله راکن چند و زمان کردی آسیمیله بکن لگل کرد هر تم مینا وان دیمنین که هندی بینن لدور و بر زمان چند کلتور و ناستا میا خویان نتوی کن بونه و حتی داویه پاراستن و بروانی دبر ویدا کرنه خاندکارین زمان کردینه خاندکارین روجاوای کردستانه ماموستانه سیاست مدارن تب هفدورا لبه داره کن بونه و جه خواه دبه خواه پیشاندانا گرسه یال باجار قامشته جبو پیروز کرنا 15 گلانه روژا زمان کردی و فرمی کرنا زمان کردی دستور انویا سوریه ده زمان من اصنامه امی زمان من اصنامه امی و امی بخون حیاقو ام بمره حیا مرنی امی بخونین و امی زمان خواه بسکنه سپاسو زمان ما زمان دایکیه زمان ما هبون امی و اصنامه امی امی بخوین دستمان خواه برناد انتشار گلکی سپاس بله خاندکارین کردن دویش بو زمان چه ببیش زمان من اصنامه امی هبون امی به زمان جانا به کسی کار زمان ما قد خبکه یه زمان ما قد خبکه آیا قد خبکه به زمان جانا به گلکی سپاس دویش بو زمان چه ببیشی پیام آج بو زمان کردی چیه تو چند حش زمان کردی بر زمان کردی حس کن زمان ما کردیه ما به ما دستوریه زمان ما رو مدامه زمان ما ناسنانه امیه هر دیجی دویش بو زمان چه ببیشی زمان کردی هبون امیه ام نخواه زمان ما قد خبیبه زور سپاس هر دیجی بله تماشاوانین هجا او خاندکارین کردن ین روجاوای کردستان که افسر 15 سال بونه شورش روجاوای کردستان دا زاروکین کرد قونا خسارتایی حتی بداویه حتی بزانینگهان و حتی بخاندرین جدا جدا زمان خود خونه پیروز و جشن زمان کردی هونه چه بویژن پیام واجبو زمان کردی چیه؟ هفالش خواه ایرو وقت باشاره قامش لو ام درکتنا جبو هبون و نبون زمان کردیه زمان کردی ناسنامه کردایه هفال زمان نبی کرد ننا هفال جبر هر کس زانبه احمد شرع زانبه بنو کرد هن الدنیای زمان کردی ناسنامه کردایه و هر بیجیش کرد و کردستانه را هر بشی هونشی بی آوایه ما مثل گلستان جشن زمان کردی پیروز و ای سال پیام واجبو زمان کردی چیه؟ تایبتی حکومت دمکیه سوریه دبیجه بلا درس کردی و که درس که بجاره هر هفته 2 ساعت هم به هون الهمبری به که چه بیشن 2 ساعت هری دکن برش خود اسمه که جشن واجی پیروز به جشن زمان کردی لحمو دایکن کرد لحمی خبرکار زمان کردی هم پیروز دکن و هر کسی حسکریان زمان کردی کو حتی ایرو لسر زمان کردی کارو خبات دکن هم لوان پیروز دکن هم الشهید خوی کو دبر دوزا آزادی دوزا زمان کردی هم لوان جی پیروز دکن ایرو وکی گل کرد گل کی کبنارا لسر به خاک جیان دکه تجاری نای قبول کرین کو وکی ساعتين هالبجارتي دبستانا دور داين يرو بصد حزارة خندكار ما جقوناغن دسبيك حتى قوناغن زانينجه وخندني بلند بزمان كردي خندنا هروها قال كرد قال لك يرسنا دخاكا سوريا دجيان كي لو ما ام زمان خوي كردي وكا زمان بابو كالخا زمان حبونا خد بين ناسنا ما خد بين ام تجاري قبول لكن كو زمان ما دستور سوري ده نه قبول كرن وهرتم امیتا کوشین و برخودانه شبو خودی در کتنا بزمان خواه کردی در کبن گلک اسپاش بودن ما مسل گلستان اسماعیل جاف سارو که دسته پرورده فیل به زمان جیان دبا نه به زمان جیان نابه و امگش کردن و کرد بمرن هر بجی امگش کردن به زمان جیان نابه به وی آوای تماشاوانین هیجا تب خاندکارین کردن خاندکارین روجاوای کردستانه و که کمت دسته که در جگوتی افسر 15 سال بونه لسرانسری روجاوای کردستانه پروسه پروردهی به زمان کردیه زاروکین کرد به زمان خواه شیرین و دولمند خونن مافه مایه ام به زمان خواه فیر ببن لسر پروردهی به زمان کردی هونه چه ببیشن؟ امجده زمان خبر نادن وحيا قوات
مده هی مش زمان خبر نادن حکومت شامل دبیجه بلا درس کردی تانه هفته انده 2 ساعت به اون ویا که قبول دکه نعم قبول لكن زور سپاس بوی آوای تماشاوانین هیجا و که کنجی دیبینن نهاجی اندام دسته سروکاتیا پیده بریس فوزا یوسف او جی بشداری مشا گرسه یال باجار قامش بویا جشن زمان کردی پیروز به پیام و این سال جبو جشن زمان کردی چیه جی ایرو شونوا تکوشین اوش بو فرمی کرنا زمان کردی و در باسی قوناخ و پروسس که چاب بریس فوزا یوسف از دسری دجبو هر چار پرچه کردستان روزا جشن زمان کردی پیروز دکم و توایی گو کسی کو کد دانش بو زمان ما به پاراستن از وان سپاس دکم ایرو ام وکی گله روزاوا درکتن مشیج بکو دخوازه ما و زمان ما به زمان کی دستوری به پاراستن چونکی هیچ حتی نه لسر ما قرقرنا چاندی قرقرنا زمان ته مشاندن و مخابن حتی نه هین اعتراف کی رسمی به کو زمان کردی زمان کی فرمی دستوری نهاتی کرن هر چه قاسم مرسوم 13 درکتیجی لی اف مرسوم ترینا که جبکو مافی کردا یه زمان به مسوگر کرن جباج داخازمه و ایرو گله ما بیک دنگ باند که زمان ما هبونا ما گرکم هبونا خو بپارزن جباج گرکم چالاکی خو بردوام بکن پیوسته هر مالبات به زمان دایی که زاروک خو پرورده بکن جبوکو ام زمان خواندانه کن گره که هر کس خودی زمان خود درکه یعنی تنه مشا ترینا که گره که ام زاروک خو بشین دبستان کردی گره که ام زاروک خو بچاندا خو به زمان خو مزم بکن جبر براستی زمان ناسنامه انسانی که به زمان وکی انسانی که به ناو به انسانی که به ناو او انسانا وندای ام جبوکو جواکا خو نتوا خو بپارزن زمان مجارکی اساسیه مجارکی گو گرکی مرد تجاری جه گاف پاشت ناویجه خطاوایا سورا هم دبیشن ام دبیجن زمان هبونا می پیوسته ام هبونا خو خودی در بکبن لخوابوینا خو خودی در بکبن و ام جبوه شو روش گرکی وکی گل وکی جواک گرکی ام تکوشینا خو بردوام بکن حتی گو ام وی ما فی خود دستور سوری دمسو گردکن بله گلکی سپاس بوده اندام دسته سروکاتیا پیده بریس فوزا یوسف و پیشنگا شورش روجاوای کردستان که هرج دست پیکه و جه خود نوا پیگه و قادن گیرینگین شورش دا گرتی افجی پیاما پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده به وی آوای بود تماشاوانین هیجا اندام دسته سروکاتیا پیده بریس فوزا یوسف چه پیامک جوه درج دل کردستانه جه پایتخت روجاوای کردستان نشان دا گود زمان کردی خطا میا سوره حتی داویش بو فرمی کرنا زمان کردی دستور نویا سوریه دا اما تکوشین خواب بردوام بکن قط جنگاز و ممکن نینکو او دفج تکوشین خواه زمان کردی بردنو و او هیچ لسر ویا کش نقاش ناکن نقاشا لسر زمان کردی وانجی وسا گودکو حتی وان یا سوره حتی داویه جی اوه تیکوشینه دبر ویا که دا بکن کو زمان کردی د سوریا نودا ببا زمانه کی فرمی سیدا یک جیل و داره گلمه هی سیدا سلاو لوابن هونه گلکی سپاز هونه جبو پانزه گلانه جبو روژا زمان کردی چه ببیجن چه پیام ویا والله پیام من پیام خودیه هوا خودی چه گوت هوا آیت خودی هوا البيش شاف من فالفيدري دانيا بجي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فالفيدري جدانيا بجي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وآياتك دي تردشي دبيجي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون النبيين بغير حق فبشرهم بعذاب أليم يا ما يا خديا قلت يا مزماني ورنگ شكريا مزماني جدا شكرنا اف زماني وير رنگي آياتك جي آياتي منا مهن ملت وقوم وعشير شكرنا جبو خاطري هن هفدو ناس بكن وده همان دمي دجي خديت بيجي اي كفري بفا آياتا جي بكي بفا آياتي مبكي عذابك مزن جيريا جي حقي ميا او حقيكو خدي دايما جي حقي ميا ام وي حقي ام بخوازن
ایدی ام جید بینی عجیمایی دنام مسلمانه دا اوید بجن ام باوریا ام و آیتاته ام جید بجنو ام هیوی و رجات کن دا کاوی جوی حقی بدنما گلک سپاس سپاس جبو جشن زمان کردی وک سازی زمان کردی سزکی پیام ویا ایسالیا سرکی چیه و جیرو شون و جبو فرمی کردن زمان کردی دستور نویا سوریه دا هونه تکوشینا خو پلان سازی و استراتژی خو زمانی در باسی قونه خو پروسس کی چاوا مکن سپاس روزا زمان کردی پیشی لوان همو کسی کلوی قادنه جبو زمان خو لبر خود دن و تید کوشن لوان پیروز به براستی بره زمان کردی نها لسوریه لپیواجوه که حساسه سوریه بگشتی بره لپیواجوه که سیاسیه نویه جبروی بنابه سازی زمان کردی ام بانگ لحمو خواندکار و مامستای خودکن بانگ لحمو جواکا خودکن کو دوی دمه دا باوای کی بینگهین بری خو بدن زمان کردی و خودی زمان کردی در کبن جبر کو ناسینا جواکا کرد آنجاق بریا زمان کردی را پیک به اگر کو رایدارین حکومتا شامه دخوازن کردا ببینن قبول بکن پیوسته بری هر تشتی زمان کردی ناس بکن جبوه که وقت سازی زمان کردی جی امی کار و تکوشینا خوا دوام بکن حتی کو لسوریه زمان کردی دوه زمانه که فرمی ام جبوه دخابتن چه بخواستن اگر مشروع چالاکی بین اگر خباتین اکادمیک بین اگر پرورده کرنا خوندکار و ماموستایا بن چه بخواستن ام دف جوه دوزه برنادن اف دوزه کمیا بنگهین و سرکه حتی کو زمان کردی لسوریه نه به زمان فرمی امی کار و خبات خو بردوام بکن و داخوازا میا پیشین همو رایدارن کونها سوریه بری و دبن او کو زمان ما ببینن لیاود بیجن بلا درس کردی دنوا پروسس خواندن دا تنه هر هفته 2 3 ساعت بن قالوا اف 2 3 ساعت تیرا ویا کت کن تایبتی کو ام بحثا 15 سالان دکن زاروک جقونا خن سرتای حتی بزانکوه بالزمان خوی دایک پرورده دیبنن هون لهمبری ویا که چد بیج بله جبو کو زمان کردی وقت زمانه که بجارده به پرورده کرن بیک خط نای قبول کرن زارو که ما 14 سالن پرورده خو حمیه به کردی دبینن ایرو راستی اکل سر روی عرده های دوی وری دیتن و وری قبول کرن کو اف خواندکار نه زیادتری 14 ساله به کردی دخوینن جد بستان سرطایی بگره حتی بزنگه ها پرورده خو به کردی دخوینن به کردی دردچن جبروی اف پیشنیازا حکومتی اف نیرینا وقت نای قبول کرن جالیه ما و وکی خواندکار و ماموستاین زمان کردی این روجاوای کردستانه یا دنجی جدر بیکو راستیک لسروی عرده های اف ما فکه یعنی ما فکی روایه کو ام بزمان خو بخوینن نابکو ایرو تو هزک تو حکومتک بیه که نبینه و قبول نکه مادم کرد جواکه کرسن یا سوریه مادم کرد سر آخا خویا دیروکی دجی بیوسته حکومتا دمکی زمانوی بری هر تشتی قبول بکه و گاوا کو هم دجن زمان کردی ببه زمان فرمی ما في هري پیشی کو هم تیده داخلن و بحثی دکن پرورده اب زمان دایی که جبروی جبو کو اف پیواجو بسر بکوه جبو کو انتگراسیونا بدولتا سوریه را بچه سری شرطه که می پیشی زمان کردی و پرورده اب زمان کردیه یعنی ام دست جه برنادن پیوسته جبو کو اف پیواجو بسر بکوه پیوسته اف بی قبول کرن گلکی سپاس بود افسروکا سازی زمان کردی ما موسویان جودی سپاس کم بله اوجی پیام سازی زمان کردی سازکی بو تایبتی سازکی جی یک پیام که دیروکی نشان داده کو اوجی حتی داویه جبو فرمیترنا زمان کردی تیب کوشن دایی که ما یادن جی لگل ما دای سلاو لتبن جبو زمان کردی هونه چه بویژن تایبتی هون وکه دایی که کرد و زمان پاراستی و چاندا کردی پاراستی هونه چه بویژن راسته بخير هاتن قناتاوا سركفتن بإن شاء الله وناف زماني مدى بمين حطا تاليا دنياي إيرو أم لروج آبانه أفدر كردستان أفدر روج آبايه زماني إيرو زماني دنياي ساخية كردي جليمة كردين زماني ما كردية كردي بابو كالي ميه ای بابو کلمه زمانی می بابو کلمه
ايرو زمانه انجليزي هي فرنسي هي عربي هي تركي هي تفدي براني ولازم زمانه مجي نافنتوي امريكا نافنتوي منطحيده حم باركا خرابن زمانه مجي حق بكن ام ايرو ام دف زمانه خبرنات زمانه ما هبونا ميه كان داميه ايرو افدر شورشا جنيه زمانه خو باراستي حتى براستي بله تماشاوانین هیجا و که هوندی بینن بده هزاران کردن روجاوای کردستان تبل باجار قامشلو لهفدو کون بونه و داخازا فرمی کرنا زمان کردیت کن مامسا سمیرا حج علی هفسروکا دسته پرورده یا ریوبری خسر یا روجاوای کردستان اوجی لگلمه اسلاف مامسا سمیرا سپاس کمجبو و درفت ایسال جبو روجا زمان کردی هونه چه ببیجن پیاما و یا سرکی چه و جیرو شونوا جبو فرمی کرنا زمان کردی دستور داهاتو یا سوریه دا و استراتژی و پلانسازی و یا سرکی چه با سری دم پازده گلانه لحمی گلین خواه کرد پیروز دکن لماموسته و خوندکارین خواه که به زمان خواه کردی حتی آنا سری 15 ساله گو خوندنه و بردوام دکن املواتوان پیروز دکن و پیام ما دروجا ایرو دوام پیواجوه ده گو دما دبیجم 15 سال خوندنا به زمان کردی تی چوا تیه گرک اف خوندن بردوامه و دومدار به ده هرمین کردی ده اوایا مطلق گفتگوین کو بريجي ميريان ام بيجن بحكومت ادمكيره تكرن اف يادن داخوازه کی موافقی روایه کردان کل سرخا کا خویر سن ایرو جیان دکن و پرورده خوشی مگود بسری 15 سالان کوان خبات خود ماشینن و سازین خو آوادکن خوندکارن جرفن یک حطانی زاننگهان و ماستر و دکتوریان به زمان خود خوینن لور ما فکی روایه کو داخواز بکه ایرو د دستور سوریه نوده زمان کردی به زمان فرمی و به زمان پرورده نه زمان کی نشتمانی دبکو نشتمانی اما فرمیت جبو حمی قادن سیاسی سازی و حمی دزگهن هی لهرمن روش آوا جیانیه لی او فرمیت ویناجی ددکو اف گل ایدی بزمان خواه بکار به هر تشتی بکه و ما فکی مگوجی ما فکی روایه جوی گلیره و او پیام و داخوازین می پیواجویا ورن یا سبروشه کو هر و اف داخواز به فرمی کرن زمان کردی دستور سوریا نوده و ما فين كرداجي مسوگر ببه باشه مامسه سمیره هنه کس دمکو بحثا پروردهی بزمان کردی تکرن تدبیجی قیل سروان دولتان خطریه چید کن گلو پروردهی بزمان کردی لسر تو پرگالو دستلاتان خطره چید که عجبا نه یعنی چه پرگالا پروردهی هیا گو پرزمانی به افسر 15 سالاره و بریا خسر روجاوا باکرو روجلات سوریه سیستما پرزمانی دمشان تو خطریه کی کوه لسر تو کسی بکه تو نبو جبر کو تحمی گلاند نوا خود حوینه وک دولمندیه زنگینیه او پرزمانی دبکو درفتا تحمی جواکن در دور خوشی ناس بکه دیروکی واناس بکه بوار دانو ستاندن بکه او پرزمانی یعنی چاوا چارچوبه کی گوگشتی دگری نوا خواه جبوه که هنکی و زحمت به جه دستلات نیکوتین سر حکم بوان دستلات اره هنکی زحمتی اوی پرزمانیه هیه حتی ناسکرنا وینا کو تخطری سرتا تنیه و زنگینیه کی بدوی ولاتی دما کو حمی زمان فرمی ببین اف زمانانا فرمیتا خواب بگرن هر گل هر پیکاتا لسر وی خاکه بزمان خواب پرورده خواب ببینه یعنی اوانا هنه گاوین ارینی هنه لی او ارینی جی گرک ببین بریار یعنی
نه وەک خەتەری ببینن وەک خۆشببینی ببینن دە ئالیێن پر زمانیێدە و پر ڕەنگی پر چاندی gelekî spas bû te Mamoste Semîra Hecalî ew ji yek ji kesayetên destpêkê ku bingehê perwerdehiyê li Rojavayê Kurdistanê daniye wekê hûn jî dizanin temaşevanên hêja rêveberiya xweser ji destpêka damezrandina xwe ve her dem stratejiya pirzimaniyê daniye pêşiya xwe stratejî û plansaziya rêveberiya xweser ya di derbarê pirsa zimanda stratejiyeke pirzimanî bûye Ango hemû pêkhateyên ku di nava pergala rêveberiya xweser de dijîn her kes bi ziman û çanda xwe dijî dayîkeke din jî li gel me ye yadê dembaş cejna zimanê Kurdî li we jî pîroz be ji dil û can hûn ê îsal ji bo zimanê Kurdî çi bibêjin niha gelek xeterî û gef li ser zimanê Kurdî hene ji bo wan aliyên ku êrişî zimanê Kurdî dikin çanda Kurdî dikin dixwazin dîroka Kurd ji holê rabikin hûn ê çi bibêjin ji vê derê ji dilê Rojavayê Kurdistanê دلێ ڕۆژ ئابا وەک ملات ئەم تەڤای دەرکەتنە ئەزمانەی کوردی هەر چارپەرچەی کوردستانی پیرۆز دکم بژی کورد و کوردستان ئەم کوردن زمانەیەمە کوردیە ئەمێ زمانەی خۆ بخوێنن ئێک زمانەیەمە تونە دکمە ئینکار دکە ئەمێ زمانەی خۆ بخوێنن زمانەیەمە زمانەی دایکامەی ئێ بە حەزارە ئێ باv û kalêmeyê ji rojak dinya ava bûyî em kurdin û zmanê me kurdiyê û zmanê bav û kalê me û îro jî ê dayika me ye û îro jî ê zarokê me ne û em ê medresa xwe bi zmanê xwe yî kurdî bixwînin û kes nikare me ji zimanê me qut bike û bê bi zimanê xwe nexwînin me ji ereban negotî bi zimanê xwe nexwînin me zimanê kesî înkar nekirî me ê tirka înkar nekiriye me ê ereba înkar nekirî dinya alem giş bi zimanê xwe dixwînin em jî wek Kurd em ê bi zimanê xwe bixwînin qebûl bikin nekin em ê bi zimanê xwe bixwînin û dibêje zimanê me qebûl bikin دبي فورا زمانه ما دستور سوري نهده قبول بكن بجي كرد وكردستان بجي كرد وكردستان بجي زمانه كردي بجي زمانه كردي برخدان جيان قال يا دي كات شك ديجي تا برسم تا الا كسكو سورو زر راكريا وتل دورو باري سري خوشي تا كافيه كسكو سورو زر كري دا الا كردستاني بحزاره سالا اب الا كردستاني وام الا خدا ناخنن وام يسر الا خوبن وأميسر كردستان خوبن ميسر ولاتي خوبن وأمي آلا خو الولاتي خوب بلند بكن وكز نكار من عامة بكن بجي كرد وكردستان بجي ريبر أبو قال لك سپاس بفي آوايا جاجنا واجي بيروز ما يادي هونش بو زمان كردي بچند ثانيان بعد چه ببيجن چه پیام بخده وقت بازار قامش لو إيرو جميع جن كرد وميري كرد رابون سربيا جبو زمان كردي جبو ناس نمامه جبو غيرت وشرف وكرامته ما جبر زمان كردي دنيا وعالم تهف بزمان خود اشتغلن ايقو بانجليزي وايقو بفرنسي وايقو بعربي وايقو بالتركي وايقو بحمس زمانات اشتغلن امجي يك جوانا زمان ما دي تاريخ باب وكالي مدي زمان ما زمانك كرديه جبولو امنكارن دف زماني خبردن تشجيلي غرابه بزماني خو بشتغل جبولو ام مستقبلي زاروكي كرداد امنين امنكارن دف زماني خبردن جبر چما امنكارن دف جبردن جبر ما اف زمان نكري وكسي ندايمه اف زمان روجا قو ام جدايكا خورچيبونه خودي دايمه هاگر گو شرعي في زماني قبول لك امجي قبول لكن هاگر گو شرعي في زماني قبول لك انكار خديدك جبر خدي اف زمان دايمه ام بربي خو قايل خدي اف زمان دايمه واف زمان دايكا مي جبولو ام باندك شرعي ام دبيجن روكي بري روكي ساعتك بري ساعتك دقاك بري دقاك زمانه ما بك زمانه فرمي وزمانه ما قبول بك دنابا خده جبرت بيجه تنبيجه تقبول بك تقبول لك ام في زمانه خو بيك بينن ام نكارن دف زمانه خبردن ام انجليزي منزانن بشتغلن بفرنسيه منزانن بشتغلن نيفي انسانه ما كردي ما ام الفان دراجيان بوري ام نزانن عربي بشتغلن هما ام نلدجي زمانه عالمين ام نلدجي اولي عالمين بس امجي وك عالمي وك دنياي
ام جي خودنا واويناد دقرن وام بالزمان خود اشتغلن تمام زمان خود اشتغلن جبر الزمان تاريخ مي ديروك مي ايغو بابو كالمي جبولو ام باشرعي دكن ام دبي قال كي ولو ريد ريجنك كنا يلخ قبول بك چهتر گوجن کرد جباجار قامشلو حتی بشامین پیابین ام پیابین امی دنیای هندره شامی خراب کن امی آگر به دنیای خر وقتی تو زمانه ما قبول لکه چما جبرگ زمانه دایی کامیه زاروک من نزانی یک زمانی دی بشتغلش زمانه دایی کا خوبیه جبا ولو ام باشرعی دکن ام دبیزن اسلوب حزب بحث بمر نبشی اسلوب ترکاب بمر نمشی اف اسلوب گوت دمشینه اسلوب حزب بحث اسلوب ترکای تدمشینه جبا ولو ام قبول لكن تبي اسلوبي بملتي كرد رب ماشينه جبر دايك كردا كذب خدانه بحزاره 15000 انسان جبو في زمان كردي ما بن اخر شهيد كتنه 25000 بريندار ما جبو في زمان كردي بريندارن ايغو دستيواتنا ايغو چاويواتنا ايغو نگيواتنا تب جبو زمان كردينه دما قوت زمان كردي جي قد خبك تمنع بك ويچا غنا خو امجي تقبل لكن امي تقبل بكن ام تقبل لكن جبو ولو ام بانتتكن ام دبيجن زو وندرن زو كافي زماني قبول بك زماني كردية زماني بابو كالي مي ودوي زماني ما فرمي به سپاس جبوه قال لك سپاس بوته جياده تو هر هبي او جي پیام دايكن كرده بله تماشاوانان هیجا هیدی گل باجار قامشلو لوی داره لاستگاه شهید 12 آذر لجهه سرهلدان لوی داره تبل دورو برن هبدو کومبون اف جهه کل داره سرهلدان باجار قامشلو دست بکربو اف جهه دیروکا همدم و نوجان یا گل کرده خودی پیگه که تایبته خودی ایکونه و سمبولا برخدان و حرمت اینها برنامه به خلک کریز گرتن دست بکرد بگومان گل مد همو چالاکی و ده همو بوننده هر تم به خلک کریز گرتن دست بکن گیان وان شهید و قهرمان کرد و کردستان ین زندی ببیرتینن او جی و کسوزه که کو جاره کدن پشراسی و که کزیر سرویه کد کنکو او ایرو بسایا خوینا وان لسر به آخینه او ایرو بسایا خوینا وان لسر به آخی دجینو حتی داویه جی اوه دنابا شاندا کرد و کردستانی دا بشین بسر بلندی بشین بسر پرازی بشین و بوی آوه گیانن پاکو پیروز وین وان شهیدان ببیرتینن سوزو دل سوزیه خواه بشهیدن کرد و کردستانی را نودتین کو ریکا شهیدان ریکا وانه چاوکوان شهیدان جبو پاراستنا زمان کردی جان خودان جان خو بخش کرن جان خو فدا کرن او جی بوی رحی بوی رولو بوی میسیونه لبر خو بدن بله تماشاوانان هجا که کنج دیبنن پیشنگین شورش روجاوای کردستان او جی رو بشوی کی گرسی جه خود و چالاکی دا گرتنه اندام دسته سروکاتی پیاده برز هدیه یوسف او جی لگلمه سپاس کم حوال هدیه زور سپاس کم جبو درفته ایرو جبو روجا زمان کردی هونه چه ببیجن به تایبتی جی تو بخواه که شخص جبرک و سیاست به زمان کردی کر هر کیم تو 4-5 سالان ده حبس و زندان رژیم بعثه دامای لئیرو هم دبینن هر تشت سربست بویا گل ما آلای خرات که به زمان خود داخله به زمان خود نویسه دست می که دمک و توان دیمانان دبینی ده حس بچه دکی اونه چه ببیجن دست بکی هم جاجنا زمان کردی هم الحمو گله خوب پیروز دکن ام جبو في روجي ما قال لك شهيدان ما جبو تكوشينا آزادية قال لك كرت اكو جبو هبونا خوا جبو چاندا خوا جبو مافين خوا بصالان ام تكوشين دكن ما اوغرافيا ده بده هزاران شهيد مت اوغرافيا ده جبرچه جبركو قال ما ده 6 سال داويده سیاست قرقرنه انکار کرنه سرگلی ما هتا فرض کرن زمان ملت ما هتا قدخه کرن هبونا گلی ما هتا انکار کرن
سر قال ما سياسة حلاندنة سياسة عرب كرنة ترك كرنة فارس كرنة سر قال ما هذا فارس كرن زماني ما قد خاطة كرن داخوازين بما في كردي ما في قال لي كرد هاتن قد خاكرن جبو بيا بده حزارة إنسان كتن زندانان وبده حزارة إنسان هاتن فنابر كرن جبي ولاتي جي واري وانجوان هاتن قرتن قندي وانجوان هاتن قرتن عردي وانجوان هاتن قرتن ملكو مالي وانجوان هاتن قرتن شما جبركو سياسة قركرنة لسر قال ما هاتبو بريار كرن جبو بيناجيم قال ما جبركو قال لك أصيل هري ما رجلاتا نافينه قال لك كو ج بيشكتنا مروباتيرا درگوشي كريه قال لي هرمي را بيشنكتي كريه ديروكك آوا كريه جبو يناجي اف اصلاتا قال ما قبول نكر كي تنببه جبركو نتبكي أصيلة رسنة خنشتجي في آخرنا جبو يناجي قال ما ست سالانه لبر خود ده جبو فيها بونا خوش دست وندانكه جبو يناجي جبركو زمان ناسنامه قلانه جبركو زمان هبونا قلانه جبركو زمان ديروكو چاندا قلانه جبو يجي قال ما بست سالانه زماني خو باراست زماني خو وندانكر وحتى كو ست ساله لبر خود ده جبو اف زمان واندانه به جبو بون واندانه به جبو يناجي بتايبتي و 5 سال داويه ده تكوشينكي به هم باهاتا كرن به 10,000 كتو خورتن قال ما جبو فيها بوني مسوغر بكن جانب فا بيت تردد فدا كرن قال ما سر اساس فيا بنسازيه خويا جواكي رخصن كر چاند خور رخصن كر پیش خص جبو يناجي ايرو بتايبتي دشخت شورش روجاوای کردستان ده یک جدسکفتین سرکه شورش 19 تیرمه به دست خستنا زمان کردیه جبو ناجی شورشا 19 تیرمه وکی شورشا زمان جهاته ناس کرن جبو ناجی شاگرتن ما مستاین ما ریوبرین منن کو جبو زمان کردی فرمی بکنه برخدانیه کی مزن کرن دما رژیم د جو دروجا ما ایرو د جهینا جیل برخددن و یک دسکفتین ما هری مزن جی دسکفتین زمانن ما پرورده خو حتى زانینگهم ما کردن و سیستم کیده ما مفردات پرورده خمدان چکر مناهج خم چکرن رگزی کو اف زمان سر وری پرورده کرن لسر اساس کو تن نکی زمان ام بپارزن ما زمان کردی کر ربازی کو جواکا ما ذهنیتا دستلات بده گوهرتن براتیا گلان قبول بکه یکیتیا گلان براتیا گلان قبول بکه وی زمانی وی نتوی پیشنگتیج به فلسفه رکه جبو ایناجی ایرو ام دبینن براستی وقتی که ام دبینن شاگرتن ما زاننگه ده دیپلومای خود استینن جه شهنازیه ام قالك به سيار دبن جبركو ام دكارن ايرو بيجن هجر شهيد ما اغراض يا ده شهيد كتن ام دوي باودي دنا شهيد ما دغورن خدا رازينه رحتن شهنازن جبركو زمان ما مسوغريا زمان ما فرميتا زمان ما ويهبونا قال مجي مسوغر بك و هين زيد تبدس كفتيان دست خوا بينه بدميره اف زمان و ببه زمان فرمی زمانی کو نتنه گله کرد بخوینه گلک نتوی دنجی بی زمانی بخوینه جبو ایناجی وقتا کو ام دبینن گله ما زاروکن ما جوان ما جنن ما خوال دورا زمان حکوم دکن براستی ام هسیار دبن و ام بیان جدل ده حیز دکن و ام نپوشمانن کی ما عمر خدا ویتا کشینه ما جبو ویتا کشین کر ما جبو ویت پیشنگتی کر و ام هینا جی حتی مرنه جی جبو ویتا کشینه ام آمدن کی ام لنرخ الشهید خواه خودی در بکبن نرخ انگل خواه خودی در بکبن جبو اینا جی هگر هبونک هبه و بزمانه ما هبه نابه کی کردک بزمانه کی بیانی بزمانه کی کو نزمانی وی وره ناس کرن جبر کو هبون انجق بزمانه شاند بزمانه فولکلور بزمانه پیشکتن جواکی بزمانه آزادی بزمانه
هەگەر زمان نەدەن نکارن ئازاد بن ما هەگەر ئەس کوردەکەم ئە نەکاربم زمانی خۆ باخبم ئە چ قەست کارم بەحسا ئازادیە بکەمە هەگەر ئەس کوردەکەم ئە نەکاربم زمانی خۆ باخبم ئەز چ بەحسا دەموقراسیایە بکەم ئەز چ بەحسا ئاشتیا جواکی بکەم ji bo wê najîm ziman bingehekî resen ya aşîtî û azadiya civakê ye ji bo wê najî em careka din bi şehnazî bi keyfxweşî bi hêviyên mezin em ji gelê xwe re vê ceşnê pîroz dikin û em dibêjin bi zimanê xwe xwedî derbikeve ji ber xwedî derketina ziman xwedî derketina nirxê şehîda ye xwedî derketina nirxên dîrokê ne xwedî derketina nirxên demokrasiyê ye xwedî derketina nirxên azadiyê ne gelekî spas bû te Birêz Hediye Yusuf endama desteya serokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk pêşenga şoreşa Rojavayê spas ji bo spas herêbin belê temaşevanên hêjewekê ku we jî dîtî ev jî carekê din peyama konseya serokatiya PYD'ye ku carekê din piştrastî û têkeziyê li ser wê yekê dikin ku heta dawiyê ew ê ji bo fermîkirina zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê de tê bikoşin. belê temaşevanên hêja zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji qedexekirin û asîmîlasyonê Kurdekî berê eger ku peyveke bi Kurdî bigota ji bo xatirê tek axaftina peyveke bi Kurdî wê heta hetayê di zindanan da bihata rizandin bihata înfaskirin û bihata işkencekirin li îro li ser erda Rojavayê Kurdistanê bi saya ked û xwêdana zêdetirî 15,000 cangûriyên Kurd û Kurdistanê ji pêşdibistanê ji qonaxa seretayî heta bi zanîngehê heta bi masterê û heta bi doktorayê îro xwendekar û zarokên Kurd bi zimanê xwe dixwînin bi sih û yek tîpên Kurdiyê yên şîrîn hînî prosesa perwerdehiyê dibin weke ku we jî dîtî hemû Kurdan li vê derê yek peyameke dîrokî nîşandan gotin zimanê Kurdî xeta me ya sorew bi tu awayek ji awayan nepêkane ku ew dev ji wî mafê xwe yê rewa berdin belkû ji îro şûva di Sûriya nû da di destûra nû ya Sûriyê da ew ê temamê karîn û şiyanê xwe derfet û delîveyên xwe ji bo fermîkirina zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê da seferber bikin bê ziman jiyan nabe bijî zimanê Kurdî zimanê me xeta me ya sor e ev duruşme û peyama û felsefeya jiyaniya sereke îro roj seranserî qadên şoreşa Rojavayê Kurdistanê berz û bilind dibe em jî li ku derê bin bila bibin temaşevanên hêja pêwîst e em xwedî li zimanê xwe derbikêm ji ber ku dema me zimanê xwe wenda kir wê demê em nasname kesayet û fikrê xwe jî wenda dikin ji ber wê çendê pêwîst e em tev jî heta dawiyê li dewr û berê zimanê xwe kûn bibin çûnke em ê li dewr û berên wê jîn û jiyan bibin spas ku helme temaşe kir bijî Kurd bijî Kurdistan bijî zimanê Kurdî xatirê we